Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Bakur Social Welfare Sports Club, ringkat ke Jintrelang bat ke Meghalaya Tourism Youth Development Society, kan sapelong ya kerensan ya kop thai babriu, jong ke jela ya ke balatem, kum ke Miss Meghalaya 2019. Haka kanriu terek ubnai rempang mentau senam arjakat kendai Hamadan Football Bakur Dauki. Kumta halor kene ke kenhon haka ji kendo bar kinang pasai kubor haka arpra terek Hashilong Press Club kala karpat ikisamla banyeshim menta haka ni kerensan yakop haka ba ya ke audition on sapelong haka arterek urempang Hayut Hostel Shillong haka por khatwei beje mestem. Yakin nang job haka ni ke ji yakop on aikus namru da kapisa ke bankot silak tengka ya ke samla ke bayora ya ke nam nakdo. Kesamla ke bajob haka kedan baar kan yo san po hajar tingka, bat ke bawan balai pan kan yo lai po hajar tingka. Bat kinang job na kan kerensan kin laru bandet yesimenta, syaki wepat kerensan ko kiban saperlong hakeleng kan keri India. Kum simenta ban perkemau na kaleng jungi ngila pelong ya kemis nyotrep hajar kan yo bat hajar apa ya gini gas ne bladep. Na kini gas lagi program ki mampulang hawe de ber ne jen kop te brabreu ngi iba kibun bah ki samla khasi ki samla na ko jela jungi ki badon ya kata kasap ka telen jungi ban ya kop te brabreu te ban pen klain ya kane ka jingmu junga seng jungi ngila de te agreement bat ka gelamanan supermodel India apa Bombay bat na kata daw ngila shimno ya kane benta ban pulang na kamis Meghalaya arja ka kendai ki bajot nak ni gini kon mi kmat ya ka Miss India 8 Miss India International Beauty Pageants but Miss Teen India kita job nak ni Miss Meghalaya jungi arja kendai te balengi pelong ya kene program syakino gendang sya por Bakur Dauki mar ba kene ka sen jungi kene ga sibenta dota bat ka turusim ikwa ruban kring ya kinong wan jong kai berte bagi duan si kitu jaka naman Bakur Dauki sung deng bat ke sang suwi ki jaka ki ba bun bah ki breu be wan naban be wan menpet ya ki jaka juga kai berte ki ba itenan do kata-kata te segawe pade ni kwa ban pelong si jaka nang kendong mar ngi ba ke jaka nang babiang ke ba ya de ba ban pelong ini program nomor ba kawer pade ki jaka khapot Dauki mat ngi ba wan naban jong ga rijungi kum si Bangladesh ki wan ban pet ya kene program jungi te kalong ro program ke ba sim ba ila ban kring ya kinong ndong ro ba kin simenta gini program ki ba jimentai ki sama jungi yo i ba kene program kalong sya program ke ba jimentai ya kena sama kan thei badan sya kata sap telen ko kari ba ke jmenre jungi te na kaleng jong gaseng jungi ngi khat ngi wer ya ba khai ki sama kan thei ba bin sim yang ne banta ban simenta kene program jungi ke ba ha ke ba ngin sa pelong akan berterik bangin sa sim ya audition artrik mai ba ar Gino ki bakwa bersyukur pin yo ya nomor phone jungi ulang kemudian nomor phone jungi nyo not san kendai not railway not nyo not san kendai not railway not but kendai sau lai riu nyo sau prai we are gino bakwa kila ban call kini nomor